Njegov život je agonija koja još uvek traje i razire mu dušu i telo i ne zaustavlja bol. Detinjstvo tužna i neverovatna priča, a beg od strahota i svirepih ljudi u rodni Kozi do oko Trgovišta, osim slobode i memljive sobe u zadružnom domu, nije mu doneo boljitak. Govori kao zreo čovek, jer ima 26 godina, ali izgleda kao dečak od 14, jer su preživljene strahote pored tragova u duši ostavile i duboke zdravstvene probleme. Prvi put u životu osetio je blodeti civilizacije, toplinu i ljubav zdravstvenih postenika sa internog odeljenja Vranjske bolnice. Srbu Stankovića smo tu i upoznali i čuli neverovatnu priču. Ovo je moj pacijent Srba Stanković, dečko koji je došao, doveden je na interno odeljenje od strane kolege mog koji je iz tog kraja, iz okoline Kozjeg Dola, zbog izvesnih zdravstvenih tegoba koje dečko ima već 2 godine. Doveden je kao sa znacima teške malakselosti i iscrpljenosti, zaista je došao kao jedna uplašena životinja iz Verčica i doveden je ovde na interno odeljenje odsek endokrinologija. 26 godina imam, kako sam ove godine, i u toj sam predavela me, majka mi po Makedoniji me odvela, tamo je cenila pastir, pre to me je dovela, puštilo me taj starac me je primilo da uču u školu, majka me nego je interesiralo, primilo me sa školu, učio, ja sam prvi razred završio, drugi ne sam završio, tu me je majka mi nacenila, mene German ga vikao, to je selo Stanča ga vikao. Tamo je cenila Ovčar, to je Dejanci selo ga vikao, cenila me tam 4 godine. 4 godine tamo German me je cenila i od tu si ona pomina se, od tu brat mi, taj više me uvikaje, više me se stavije smena tamo na jedno mjesto, na German sabor i mi vika bolje da živu u životu u polje dole. I od tu sa snega, s tu i gadrice odvedemo dole u polje i 10 godine dole u polje. Kako me gazda, oni kako sakao, tako sam mi komandile. Gore vjerujem, bije sam kako sam sakaje, to sam je, ne sam i branile. Sad sam bil gore kod sam bil u German, tamo na prvi momak tamo kod sam bio. Tamo gazda je sve mi onako je dobro bilo, pod komandu. U ti dugo veda da tražu preko noć, 11 sat li je, koliko li je, 12 let ih tražu, muž ga najdu. Dođu doma, gazda se po mene, klne, ti žmiješ, ti spiješ. Ti ne gledaš, ti se stiju sa deca pa se vrtiš pa ono izvrti, to sam ja izbjegao, otišao sam u polje dole. U polje kod Antijskog Milovana, Antijska Venka. I tam sam otišao. I tamo sve onako je dobro bilo, sad se me vređala me, kako je sakala, komandila me, vređala me. I mi je davalo što sakam ja da jedu. Što utekne, to mi daje da jedu, ja to sam jel. I to je tako je bilo, dok ja tudi izbjegam na nama. Ne može ja zimske mrazu i studo i da trpu sve, da trpu i mrazu i studo, što nešto ne može da trpu. Njega nikoga gajda, ja u Sabalje u 7 sati je puštu ovce, po večeru 4 sati je da karam zimlje vreme, sneg naprimjer da ima, sneg da nema. Uglavnom ja u terenu rid mora ovce da pase. Ja je da karam, ja mi ispucao ruke, sve rane mi ispucao, vidim mi rane ruke od ladno vremena, možda trpu. Kako sam došao tu, kako sam bjegala od deka više mene, ni ruke ne mi pucao, ni ništo. Ništa ne više puca, ni ruke, ni ništa. Gazda vika šugaviti ruke, šugaviti. Kako sam došao da ni mi šugavi ruke, ni puca, ni ništa. Sad, vratio si se gde? Iz Makedonije? Ja sam, kad sam otuti, mi i brat mi izbegale. Ja sam govorila na brata, nema se kude, mora kod smo se rodile, tam da idemo u Kozidol, Trgovište. I od tu smo mi preko gazda, kod gazda izbegale preko noći. Preko noći izbegamo, ti idemo na Beljakovca, ga vikao, tako Manovsko Beljakovca. Tamo ti idemo, prelegamo do kuću, staru kuću. Prelegamo i čistimo tamo, to je kako podrum što i čistimo, prelegamo 3 dana tamo u Beljakovce i u utornik pojdemo za German, što ga vikao. German, to je mjesto ga vikao Poklište. Mi u Poklište usomnemo u 10 sata, a tu smo 10 sata, pošao u Poklište usomnemo u 10 sata. Se molimo na baba da ni primi da prespijemo, ne tja da ni primi da prespijemo, smo legali u plemnju, stara plemnja. Plemnja ozgor padne na taj strana i ova strana padne, zatvorimo vrata, vržemo se, tu smo prelegale. I ono studeno, ja nosiše na malicajsko palto, da tu i nosiše košulju jednu plavu, kako radničku,
I to mi, ladno mi stiskam se, ovo koji brat mi stiskamo se jedan do drug, dok da se balje da prespijam. I sa balja teram brata mi da naklada oganom, tragamo se zapali, mi ga napravi ognjište, napravi stranu kako ognjište i nas zapali papra da se nagrejemo. I to smo se nagreli, otišli smo kod je Draška toga jednoga tamo od German, otidemo kod njega da deni jedenje, jedemo, pijemo. I tu smo mi išli u Vojiška vikao tamo, kod je toga jednoga kao naših neki rođaci. Ja tam sakam da idu, brat mi sakovi u Vojiška vikao, vam da ide u Kozi dol da vidi kuđe koja kude je. Ja vikam što će idemo, pa tam ništa nema. Vraćam se tu neko napadnalo tamo, mi smo vojno sile, mi smo vojno sile, a padnemo tu otkaram ni široku plajnu u Karaulu. Tam ne otkarao vojska granična, otkarani tam. I oni vika, vi sa naši zemljaci, zašto ste gi terale, zašto ste gi terale? I od toj ovom pušti dadne jedenje, puštini vika idete u široku plajnu, tamo idete, gdje strinu. Mi si pojdemo sakamo u selišća tam da dojdemo, ona ni izbere na njo dete i ne vrati kod njim prespijemo, sa balje dojdemo tamo u selišća kude je i od tuj, gdje njima dojdemo jutra to dan, vidna petak, taj dan nekoj dan, da je vidna petak da idemo u trgovište što ga vika dole onaj pijac, pazar kude je, tu ide i doma, jedan možem kuće da ne najde, ovo da ne najde, ništa, tako nima otava nekako dana. I od tuj tamo biše ja došao od Makedonije tija, gazde, javi se po telefon. Mene me traži gdje sam ja, što sam ja. Ja kažu, ne sam ja tu, ja sam ona. I ja kad sam došao u trgovište to, Kozidol u Soborište kude je. Mi smo došli tu i primilo nije čovjek. Da li nije žika po unoć ga vikao, da li čuvam bikov još da sik, dade ni kuću, na govu kuću spijemo, za tije dane dok da se snajdemo. Mi smo išli u opštinu, predsjednik Radovan, trgovište se. Idemo kod njega, molimo se svaki dan, koma idemo, molimo se da ni dade školu, tu i staru školu sa rešetke ima, ni dade njima kod se svrćamo, kod da ima da legamo. On je doveden u teškom opštem stanju, on je sad odličan, on je sad i ugojio se i osvežio se, inače maltene u jednoj opštoj hipoproteinemi, malnutriciji. Vodim ga po dijagnozom jednog sekundarnog hipogonadizma, ipak vidite, ovo je dečko koji ima 26 godina, izgleda kao da je mu 15-16 godina, gladan, žedan, neopran, što bi se reklo, željan svega. I onu priču koju je ispričao, znači nije više pričao priču o svojim zdravstvenim tegobama, nego je više pričao priču o maltretiranju 15-godišnjem koje je za svog života maltene ovaj dečkić imao i cela njegova priča u stvari bila njegova želja jedna velika da bude zdrav i da sposoban za sve ovo što vam je rekao o čemu on mašta i sanja. Reci mi šta je bilo sa tvojim roditeljima? Moji roditelji sa tepanima, tetirani od toga što ti kaže predavedan. Te što je predavedan, tepal ga je mi da ne nasledimo i to je tako bilo. I šta je bilo, su umrli? Umreni su. Kad? Majka mi je umrena u Kumanovsko, to je Rudnice, a tatko mi u Kozidol, tu je umre. Kada? I tu je sa kraja, ne znam koje godine je bilo, ja sam imao 3 godine, tatko mi kad je umrije. A majka? Majka mi negdje 9 godina negdje ako imala, tu sam imala negdje. Znači živeo si sa bratom, jer brat mlađi ili stariji? Stariji od mene 28 godina ima on, ja 26 godina imam. Imam drugi brat je u Makedoniji, rastikanje napanao. I to je tako. Da li ste imali u selu pomoć od nekog da vam neko Imamo, to je što ne dao nešto od cijalno i nešto od crveni krst i to je slabo, ne neko i poviše dao nas pomoć i to je tako. Pa kako ste preživljavali? Pa ide roboti brat mi rmba kada je bilo, ide roboti, ide na primjer kosenje, ide na primjer zimnje vreme na cepenje drva, sve ide roboti. Ja ne mogu teške rabote da radim, što sam nesposoban, ne mogu da radim i to je tako. Koliko vam daje Centar za socijalni rad? Koliko primate? Pa ovo je 4 crvene, što sam. 4000. To je, na brate mi na mene obodvica, delo, to je. Kako uspete da preživite, pogotovo zimi, je se bojite To je divih pomagalo zveri, se. životinja, vukova? To se pomagamo na ljudi, dade nekoj piper, dade nekoj što bilo ni dade, da imamo otkuda da preživimo. Brat mi je kupila jedno bure, stavimo tršiju, to je tako stavimo i to je. I to je sve da imamo što da jedemo, što da pijemo. Ljudi ni pomogne, mi pomognemo, ljudi nas ni pomogne. I da, na primjer, ili brat mi što bilo idemo, radimo, da dobijemo, da imamo što da se svrtimo, da imamo što da jedemo. I tako preživujemo mi. Ono što je potreslo sve ljude ovde
ne samo mene kao njegovog lekara, nego i sve kolege pacijenti koji su te njegova životna priča, jedna strašna ljudska želja mladog čoveka da preživi sve ovo i da bude normalan, čak i svog starijeg brata maltene da vuče. I eto, mi smo se nekoliko nas i dogovorili da angažujemo i Centar za socijalnu televiziju i neke naše lične veze da pomognemo što kao lekari, stručnjaci, a što kao ljudi, jer je to priča koju prosto ne mogu da poverujem u 21. veku, verujte da je 15 godina, ne samo on, nego sva njegova braća, možda iz priče njegove niste razumeli, jer on je mešavina makedonsko-vranjanskog jezika, niste razumeli da on ima, nije on sam, nego ima 3 braće i sestru i sva ta 4 mlada čoveka su negde rasuta i žive taj pastirski život bez ikakvih dokumenata, maltene robovi, belo roblje nekih tamo gazdi. Njih dvojica su uspela da se izvuku pomoću policije, to ćete već i saznati, ali s 2 godine ti mladi ljudi, kakvi su, jedan je zdrav, drugi je možda, nažalost, tu torturu prošao, pa mu je i to ostavilo posledicu na njegovo zdravstveno stanje, ali dvojica mladih ljudi, da žive u 21. veku, u opštini Trgovište, da se tu nekako, Trgovište je vrlo, jeste da je nerazvijena opština, ali ipak znam da su to i vrlo pametni, bistri ljudi koji pogotovo ovde u Vranju i ugledni političari, i pravnici, lekari, ekonomisti, da apsolutno dozvole da 2 mlada čoveka žive u nekoj napuštenoj školskoj kući, to je nedopustivo za 21. vek. Ovdje gazu sam najviše poti, ovdje kako sam došao, život sam preživjela u Gojzdolu. Život, ne me niko ni zajebava, ne me komandi kako saka. Tam kako sakal, tako su me komandile. Ne me pušta mene na volju kako sakam, ja da živim, ja kako sakam da odgovorim. Nema nikako. Kad je došlo, oni se došli ponazad i vratili nazad u stanicu, u policiju. Sve su odočeni, uništeni je pašuši, sve je to. I on je tu sve svedočilo, sve je potpišeno. Kako su oni me teterale, kako sve je ona kažala. Vika, krivo sam, ne trebala sam tako da rabotam. Šta očekuješ od života? Šta očekujem, nema šta da očekujem. Smuku, nevolju, kako dade Bog tako da se živi. Drugo ne znam. Ti se nalaziš na internom odeljenju? Na lečenje, sam obolen, nezdrav sam i zato sam da je došla, se leču. Što može mi pomogne, što ne može, to je drugo. I to je. Ja mislim da je u toj celoj njihovoj mladoj porodici Srba možda zdravstveno najmanje, što bi se reklo zdrav, ali najpametniji, jedino on želi da idu napred i da ovo. Ja stvarno, koliko i kao čovek i kao lekar, ne samo ja, nego svi radnici internog odeljenja, svi ga znaju, i spremači, i sestre, i ceo maltene zdravstveni centar, mi ćemo kao ljudi da pomognemo što god možemo i ova cela priča na televiziji je upravo naša namera da ovo je apel svim ljudima normalnim koji žele da pomognu na bilo koji način, čak i sa bilo kakvom idejom, znači to nije neka materijalna pomoć bitna ili da neko da kuću ili bilo šta. Srba vrlo logično razmišlja, on je čak i želeo, znači tu šumu da bi neko njemu dao, ako ništa drugo, jednu kuću sa toplom vodom, je li tako? To je čak njegov. Zamislite u 21. veku da ima neko san da ima kuću i toplu vodu, eto. Evo vidimo, ovde u bolnici te uče da pišeš slova i veoma lepo crtaš. Šta je ovo na crtežu? Ovo je kuća, i ovo je kuća, ovo je mramor i češma, a ovo je topola, džip i topola i traktor i kuća. Ovo je zajac, ovo je mesirka, ovo je para dinara, 5 dinara. A ova kuća, da li je to želja da imaš takvu kuću? Želja, zašto da ne mi je želja? Zašto da ne mi je želja? Šta ti je najveća želja u životu? Želja mi je najviše da budu pravilan, da budu pošten, da budu pravilan u Boga miloga. To mi je najgolema želja. Da budu srećan, da budu pravilan. To mi je najgolema želja. I da imaš šta? Da imam šta Bog dade mi. Kuću šta? Kuću da imam traktor, da imam za modelije, da radim to. To mi je želja.
organizam, on je medicinsko čudo, njemu organizam hibernisa, znači on broj otkucaja ima 50, tenziju nisku, znači on je pripremio malte ne svoj organizam da bi preživeo i te zimske napade vukova koje vam nije rekao. Možete da zamislite vi od 10. svoje godine života da zimi čuvate stada ovaca i da vas vukovi napadaju, normalno ne svakog dana, ali da se sam brane. I to tako 10 godina, da ga maltretira kako god stigne, počeo od gazderice, gazde, komšija, bilo koga, ima starije brata koji je isto taj pakao životni prošao i on je preživao sve to upravo tako što je se bukvalno hibernisao, on je i možda medicinsko čudo. Kad ga stavite na neke rutinske analize, kad vidite krvnu sliku, broj otkucaja, tenziju, možda kažete, Bože, je li moguće to? A u stvari to je adaptacioni sindrom koji mu je pomogao da preživi. Pomogao zaista da preživi, inače da nije tako, on ne bi ni bio. I vredan je, hoće i ovde nama da pomogne da nas posluša bilo šta, mislim da sve više i više dobija na snazi, osveženju. Dva i po meseca brzo su prošla, a Srba je poželeo da se ponovo vrati rodnom selu i 2 godine starijem bratu Novici, koji da bi preživeli nadniči za 200 dinara, tako da nikad nije kući. Prevalili smo brojna sela od Vranja do Trgovišta i stigli do Kozjeg Dola i ponovo se susreli sa Srbom. Srbo, šta se posle povratka iz bolnice desilo? Kako sada živiš? Pa dobro, onako živim, onako što me muči mene uvijek pluće, to mi je teško, onako mi je sve dobro. I ne može uvijek ladno da trpu, to mi je. Onako kako je sudimo, tako će i živimo. Samo to me muči uvijek, onako je dobro. Ovde je veoma hladno, da li zimi ova prostorija može da se zagreje? Teško, ako je pregradana će se zagreje, onako i ne. Dok gori ogan, na primjer, ako su dobri drva, toplo je, ako ne su dobri drva, ladno je, ne se duri lega ovdje. Nego pokriv kako imaš, ako nema, teško je. Dok gori ogan, vrućo, štom zagasne, ogan ladno, cijela prostorija je ladna, ova strana se odvud ladna. Nije vruća, ova strana povruća odvud nego ovaj. I primjerno, brata mi ne može se pregraditi, a ne može, vika skupo bilo, to vika ili blokovi ili ne blokovi, vika bilo skupo. Mi da dajemo pare, ja sam dao pare, srk sam dao pare, se kupi jedno motorče za drvo sečenje, moliš jednoga, moliš drugo, niko mi neće. Sam vikala na brat mi vika, će potrošiš pare, posle će nema ići. Pa vikim će nemamo, će znam moje, će ga imam, pa će istrupu drva, neće od nikoga da molim. Će otidu u skolicu koja mi je dao drvo, će istrupim, će dokaram. On me posluša. A kako sada živite? Evo, trenutno nismo tvog brata zatekli, on sigurno ide negde da radi, da zaradi neki dinar. 2 dana je robotija. 2 dana tam dole je robotija, se pije drva, tamo dole u trgovište. I svek pat se pije tamo u trgovište drva. I koliko dnevno zaradi? Pa ne možda znam koliko zaraduje. Ne znam, od kubik je to i ne znam koliko od kubik. Od kubik je, na primjer, tamo od kubik ili 10 € ili 5 € toliko. Od kubika oko na cepi, na primjer, toliko.
Od čega živite? Imate li životne namirnice, garderobu? Pomaže li vam neko? Ne, to što robotimo po ljudi, to je nešto socijalno što imamo i nešto drugo. Koliko vam sada socijalno daje? 3000. 3000, to je. Kad poviše zemlju, kad pomogu, to je tako. To je. A kako se snalazite? To je, brat mi ide da radi, mene me tera uvide, radim, ja ne mogu. Včera me terao da kosu dole, a ja ne mogu. Počnem da kosu, pa nem da ostavu, ne mogu. On mi teško li u grudi ili to zaista teško mi doje i ne mogu. Od vas sam ga kosije. I sad treba da mi plati mene, a koliko će mi plati, to mi ne sad Bog zna kakve pare. To što se vika 200 dinara, što se, to ništa ne se. Tako mora se. Jel vam pomažu nešto meštani? Slabo. Slabo pomaganje. Šta vam je u ovom trenutku najpotrebnije? Za koje? Pa za vas uopšte, da biste živeli. Šta je nepotrebno? Svoju kuću da imam, da imam imanje, da imam zemlju, da drobotuju, da sadu, da imam, to mi je muka, ono nema. Takav život, tako sudeno se pati čovjek da se muči za sve da nema. To je. Da mi je muka da si imam svoju kuću, imanje, da ne sam u tuđe ovdeka, svak da mi preti, svak da me zeba kosaka. To je.